I wish you for in Wakaba Bedmasa TV. So face the truth, my dear, and I'm a sinkonya, Yamede, Abraham. Kuma, not one more Rerun election, no, and they and I air cost 20. I've seen Pumpo say one more ends in some of kind, no, edify one, and yen no, and electoral commission, no, or buy every day whom ejuma. Na NPP candidate, ya wohonom na equia uso free on the Jinaho Edem NPP Monukuno. Sanso ena Rabna Aben, ono so ni Jinahonom ede Emma NDC. Amanyuko no one person so unim say parties ne de uhwemu yi a minu ene akasi minu a that's a boy ba ko ena ye de ya nensa ebetumi aka. Me no ka say 19 police stations ena na yi wo mo ekọ pools no ho na womo akoto abano ewo honom na before no na wotwe mu NPP fo edi tudwa friends ntwofo nhia mu di nsambudo bebre etudwa na womo church for so you are Justin could have from Ponso any party money in our headquarters and womo di nsambi tudwa womo di figures ahodo ya na no aba eto no afim pinne du na December hode no womo di nyina egu screens so echiechiri mu echere se sei ena esi etie na wohwemu yie pa de a na wohwe grounds wonom no 2024 de na wo moto ye no a na ka wohwemu pa de a wo mo ena efa abano e wo honom a na nakua ena reni abano e wo mpesua no so nenso so wonim de nti electoral commission no empese obe declare abano e de ama NPP amanyuko no ye ewo epatem honom no na wo kire se wo mo enya vote ema no 414 yaka omodibedi nkunim ewo honom wo hwe pin sheet ahodo a wo ensa kan ye ewo honom ne dia sa ena ewo senka esi eko nenso so ni nyina ayehwe buada ya wo kan ni nyina bomu a omode final results mampanyin de yekesi ni nyina ba wiye no ne chesa Ablekuma no for de enka ho eno na chira dwen ya enam so ema omotabira asem no ede koda na court se court nhwe na won fa yie entu yie esanse yeye de womo ensa egu womo echi ebirim womo na koye no January boso minimum that also a 4th January na court share isi say won ko na collation centers ahodo na wantumi ankeka niema mumu no nkoka nyina emum na wantumi emobo aba no na asundue ntumi emra na electoral commission abaye no na womo hwehwe people for no hwese nka said the court kan no omba be ne sa pepepepepe ede ama womo nenso so o say amane sa enu nti womo trokrata MPP for trokrata koma electoral commission ne say asema court kan no womo hwe ni mu a womo nti court ne nka enti ko womo nti isifo nka enti asema court kan no isifo ema omumu aye na womo awatwen mu ache na electoral commission ne sa tro de MPP for ne say womo ayenhyehyɛ bia nemom no aka collation centers miensa pe results na chese o matumi aka 19 police stations ni na dia bom na o the final results no abetudwa nti MPP for so enya results no sa na chese o so enya jepa esanse miensa pe de seti bia kianeke o mituma keka bom na o mo hwe ani mu sen ko bepeda na wo nyina ko electoral commission na kache na o makotie nsunsuaso abato no ede ebaye nenso so wose wantikutame ohonomo a electoral commission asa friend people for NDC for ewo ne headquarters wo mo koye a asoma yisi ede to wonom anim enyina ne se obesan akorerun no mo se asoma ye nyina ye dia kokodan court a court na hye mraga na ha de court beka ne nyina ye di so no court aka se ya obaye a ososo de omra enenam na wo che se womo ekohonom 3rd June no isi trouble womo no womo ankasa empanyimfo tutu no nanse ko se womo kwakotie onanum to asomo ka kire womo so ekire se 3 police stations no na aka ena wo kire se 12 June no MPP NDC fo nyina hia ye no asama isi fo de to womo nim no anye womo ede nti 1st June
na isi nankasa de ne tumi so edi krata ba abonten officially edi date eye nne eba ayese woba na wabeto aba na wo kire se pink sheets ahodo omunya ye 281 pink sheets no ni nyina declare MPP for winner nenso so electoral commission no obu nani eguso a why na adwen se the NDC for ka no NDC for asema wo mo ka na ankasa no eno na ono de obegina so eno na ono de wo hwe animu se obeye eno mo kire se esa no a na omu tietia court no fa ahodi so na omu emu court no isi fo emu court no esanse directives ana se ehyehyeye ana kwan a court hye isi se wonfa so no enye no na isi efa so enu nti yera Justin Kodua from Pon yo yetrofo ema NDC NPP amonyoko no editu dwa se sanete de a ene nei abato no nya de a wo mo ebekoko ginam se party NPP party a omkwako ginam se omokoto aba anam ko contest na ya to mo so aba ene na wo mo wie press conference na wotwi awie ye enura ene nya ntie se da na kua usu afiri ye a wogina wonom ne se enye hwe obekọ akogina na onim se the party for any NPP for any adofo ya ewo Ablekuma North de omo hwe NPP for anim nti consensus e ba no so ne course ne ade no e kire se wonko yehu bi no asoso yero katache fifa any party mpanimfo Kennedy mu nyina akopie mo hono mo a wo mo ede futuo ekoma party management mfo nyina se we ya dwebre o ene boko ene Malik so ne nkrofo ene moto omo de fa ha omo de sin ya omo so bi environment no ene tension omo ko create wo hono aso ne so beda adwa obi ha twene sere ene abasa e wo hono mo ne ena ode dwumadi ni nyina ehyehyɛ so ewo polling stations ahododo enkono no emu na Ghana ha no oni tua kesepa no kra no na aye bibie wo ho ne hwe no abato no ne to no kra no na aye bibie wo ho isan se ne enipa eni odo no gidie wo abato mu sa na odi kan akwakọ se ne bra akwakoto ne wo sa so onwa na djuma ho na won konkoto amanbo e ba kire se enipa nheda entwim fa so enye ni gisa se wo mokoto aba na de na akoye party ma na abodompem e wo centers ahodo unyi koto aba krempo a unya kwan na owura honom se wo kwakoto aba no na ayehuye e wo honom allegedly NDC for akofa edom memo a akentena wam abegu honom na omosade sika enam akire ema timemfo bi se omfa nkoto aba no emfa ma NDC nti awia no na era hawa kumsin kane so afo a na ohwe nsuom nam so ene ne okoko pie honom nti anopa no ko ye no wo kire se enima bi koso ne nye ho krampo esan se wo ba ye no ho intimidation bi koso ho no obi koto na ba na NDC for no ahia no kire honom no mama ne sika mu ko no koto ma NDC for ene wo kire se saade no a ekoso no enya de pa enti wo munya itimemfo no wo bia konkoto aba adwen odi fifi odi ba ye no nipa ko no konkoto aba no no munya se wo na abontene no mo na fifi wo mema sika wo bedru ho no mo a na mo hunahuna na to ma NDC no wan to ma NDC ene se ni se ene wo kire se no de wontumi ntena ho hwe e ma sa abon fosem no enkoso enti ofire wotu senya ton kan na wotu senya ma hwe dwani ene ofire no ton obe pie mu ho no mo a awia no ali to dwa se wo NDC for akofo macho men kama abesum ho no mo a wo mo intimidate enkrofo ewo ehonom na MPP supporters so wo mo so empene ntianam so ama awia no odinsem bi atudwa na mama yeko ti sede osi eka ansem na de fae eboboba okaye no eyehwebuada yampe ho asem ntia fa nwumere ewiem honom ne kuhu ya ne se ne one da ayeya wo mo wo no fom yi yeko hwe video ye odi ka de tudwa wa bra woni esentrofo bi twetwe nkomo no wo chechi mu niema ekoso awiabre ne mbra o mo shabato no ase na nani nye ho nti odi tudwa se mpanyifo nhwe na postifo nhwe sanse o chese no okọ ho no woni posti kwa kodi nkomo se sei na ekoso nti o mo nhwe no mo ka bi mfa ho na nso so akọ ehwebuada wa tipo police ho asem bia yenko hwe video no na yamtoa eso. Honorable, what's your thoughts around the process so far? Honorable, what's your thoughts around the process so far?
I mean, the other places have been very peaceful. I don't know why here they want to do intimidation. The people are ready to come and vote for a PFP. You are intimidating them. You are sharing money and still intimidating. What's your problem? We saw somebody shout at you to leave the polling station. Is that why you are referring to as intimidation? The polling station belongs to him. To leave the force station. Why are they also here? Why are they also here? So clearly they are trying to intimidate your camp. And we cannot be intimidated. We are not ready. We will not allow them to. Have you reported to the police? The police is there. We reported to them. Who told them? They have seen all that is going on. They think because they are in power. Yes, we are ready. We are in opposition. We are ready to face them. Interesting. Honorable, what's your thoughts around the process so far? What's your thoughts around the process so far? I mean, the other places have been very peaceful. I don't know why here they want to do intimidation. The people are ready to come and vote for a PFP. You are intimidating them. You are sharing money and still intimidating. What's your problem? We saw somebody shout at you to leave the polling station. Is that why you are referring to as intimidation? The polling station belongs to him. To leave the force station. Why are they also here? Why are they also here? So clearly they are trying to intimidate your camp. And we cannot be intimidated. We are not ready. We will not allow them to. Have you reported to the police? The police is there. We reported to them. Who told them? They have seen all that is going on. They think because they are in power. Yes, we are ready. We are in opposition. We are ready to face them. Interesting. Honorable, what's your thoughts around the process so far? What's your thoughts around the process so far? I mean, the other places have been very peaceful. I don't know why here they want to do intimidation. The people are ready to come and vote for a PFP. You are intimidating them. You are sharing money. Can you imagine if you this year war a wood to send East about 1 persuaso and now what's in Cano on one another side and Sumunam, any homes and Kaye so a ra how a comes in any honor dear. I'm a similar dear to mammy to mammy. Near the pa a womb, or no the one chain amount from Fanasa cry. Na Nidia Yachino, a fair remubano, na yen central for love your Hinawa, a copimo honum, and Chivio Common so 9 natural common watch. I say, one more such and co food be ya or nam kuntuna say, na wash post ya tade, and nam honum, or me my mamma could do, and a chi one more abromin pussy for, and a pussy who so whoa. Na what was sign in the man or moment chair that they don't just say, or in your soul in Shedan Koyi, dressing no, at Adiana Sheno, a chinchimney at the day, posting you. In just a terms of the chair woman over here in Koyi, almost so a move group visa, until not just say, I yet be your and now posted for honor. A definite one more so more page, you pay do no much one more any posted for. I feel so GH1, let's say 20 back on also any posting be not soon. They say warm. I told we at the Emane no. It's and say the na asama na all fano. Na enye die or mo isu say us a call in from him. And they say no so one so jene die ne or the open baby at nano. Young call how a concern a free remu bano in the yan in say allegedly said the manabono and say. And a panodi can say much man for be go no about 20 baby or hono. Was I by no, Sarah and I coso. Let's just say intimidation no a yabroso. And according to NDC4 no, how comes in at the pepper spray a backgrounds. Ya obimia at the apamo memoano. And almost so one train, and mobile see me tune for a woman a mantia, I can tell one so. And any woman no at the fish so a honum. Na ready a say ni secretary. You can go video no, said you see course so a honum no. And ye, what the form or Diane or 1 and 9 or 1 to a good so and before be so protecting no and the woman dia fear so ever sent a honum. Who's the police need and put the chick of pattern out of walk of it. And the party man on Modia fear so one or more will be a Janet the chi. We shall never make we must so some walk of a spirit no a day a free in some. It's young conquer video no na Emma. Hey!
For video no and our crochet no and the top trending one I cause of pa e wo honom say ma shebedwani na etugu no so buru ni sei are hopa eyi ne so entwa yi na video ne ba ye no na raba ako ya ono so eye NDC ni enei wono na wo share mineral development fund ona ye boss awoda asoye no ano era Dr. Hannah Louisa Bisiu Kotei and what they to just say, how Kumsin, Yabonwa, Yedibro. Now, Otto Bobanya, a son of Bowa. What church Juma Pa, how Kumsin didn't no corner didn't fast so. Ewa brand no more to a bunny be one and Persia so on noa. Okay, Juma, or did no corner didn't fast so, Abusia, or what church you mean? Now, was it Odissa, see at the end. No bit in Chenokas, I didn't know me 1 year, I had the other year, only the end of the year, and also I buy the boat chino. Enwa ne de baba na odinsen bi tudwa na wa chechiri mu akire de ono so de ye no enam so kwampo mo ne memo a pushi ne car asumbo oje ye atu atoto ye woni ewu wo owu ye sabre no omo de se bi mpedua samo nsem fata na nti se ya boro no a odi se ye bono ye ntie de ewura Hannah Louisa Bisiu Kotei aka akire. So I condemn violence, but please don't ask me to feel sorry for her Kumsin, because I'll be lying before you and before God. I don't feel sorry one bit. She deserves it. Interview her victims. Go and ask her. Okay. Thank you. Oh, yes. Go and ask her. And also, I'm a victim of Hawa Kumsin. Ask her if I deserve the men that she brought to come and attack me. Yeah. Ask her the people that they shot and killed at Kaswa. And the organizer that died. Go and ask her the guns that she shot and people that did they deserve it? Yeah. If I move away, a parliamentary candidate, what they did to her, did she deserve it? And ask Hawa Kumsin. The slabs that they gave to me when they were pulling me out of my moving vehicle to continue beating me. Honorable Amate from Teshi, he used to be the MC for Teshi. He came there, called him Maya Waso boy, because he and the wife came. He tried to intervene. They beat him and beat the wife also. You understand? Trying to save me. Ask Hawa Kumsin, did I deserve it? If I didn't deserve it, but if I think that he thought I deserve it, so she brought the tax to come and attack me. So whatever happened, if I did, she deserves it better. Thank you. So I condemn violence, but please don't ask me to feel sorry for her Kumsin, because I'll be lying before you and before God. I don't feel sorry one bit. She deserves it. Interview her victims. Go and ask her. Okay. Thank you. Oh, yes. Go and ask her. And also, I'm a victim of Hawa Kumsin. Ask her if I deserve the men that she brought to come and attack me. Yeah. Ask her the people that they shot and killed at Kaswa. And the organizer that died. Go and ask her the guns that she shot and people that did they deserve it?
if I move away, a parliamentary candidate, what they did to her, did she deserve it? And ask her consent. The slaps that they gave to me when they were pulling me out of my moving vehicle to continue beating me. Honorable Amate from Teshi, he used to be the MC for Teshi. He came there, called him my Yawaso boy, because he and the wife came, he tried. Minerals Development Fund boss, Dr. Louisa Hannah Bisu Kote, Ena Ote Nkano. Watches on a pencil. Bra, one more echo. Now, Moko to Abaha or Kumsing. You know, did one more honomono, or sing as in Petua. 1 year nam soma, a tutu account one more. One can support your hena soon. Quanya, how comes it in the far so sabrin? Nanya some Ketuakra. It is your two Grusonia Bronoa, abide the botechino, being a diabobano. Dr. Mahmoud Baumia did not bin watches away, Kabman cabin, Titia home, na and moi and Macabman cabino and Kosuyi, it any papa with you so a day, and say, how a cumsing, and I feel so, a ra, ya would German people when you couldn't honor no. Omuna said you see threatening woman, what just say and yard the part na a bassa, not as a Kabman cabino, and ye Titia so, and unti was Sir John Draman Mahama Ganaman Penny, say often an untumbi, no one share. Na the woman and woman isan say said ye a course no and pay ye. Yenti the doctor Mubomia on also so aka a day actually. So, Your Excellency, what do you make of the violence at Ablekuma North now? Thank you very much. The reports of what has gone on at Ablekuma North this morning are very disturbing. This is not the democracy that we want to see in Ghana. Our supporters are being attacked by thugs in the presence of the police who have been unable to protect them. The candidate, Ekwefrie, has been attacked. Hawa Kumson has been attacked. Our deputy national organizer has been attacked. So many of them, Oko, Asante, many women have been attacked. At every election, we want to see that the democracy is being enhanced. And this is very important for the peace and stability of our country. You recall that the background to this particular by-election is that the police had told the EC that they were unable to provide security to collate 3 pink sheets, just security to collect 3 pink sheets. But for some reason, they were able to find security to conduct elections in 19 polling stations. And today, our people are being attacked with the police presence and unable to provide security. We don't want the country and political parties to start to think that they have to provide for their own safety. This would be a recipe for disaster if every political party has to raise their own army to give them. Yo, I was referring to Dr. Mahmoud Baumia and some out so the two central for him and what say you know. Na nchimo de abano no just say ntwa yi say it to me ekoso wa bra yi na ye kwakwa kire yadwun ewo abato ekwan so na no nam so ma Sam George so de betu just say na no aye wa so we so gon abato ekoso na no na yi baba omia no ye vice no ehuna na ye buru nkrofo tutu atu enye ya ye nkofo fa so krom ha no na we kwa de se nketu mu nti de Dr. Baumia kan de omunti so dogo bimpo enu abe mini ya kwaku bedi akwa ba kam ho e studio hanom say no si ho no kam ho nyem na kwa ba mini ya kwa ba na ho te say yo de di kan yakọ runoff enyina ya to aba baby de entumi amobo ama wo mo atena ho busunu be nsin omuni ma shebedwani e wo mpatemo ho say na osigiro ha dwene esi den na abato se bi dread as akadma min ka bia mo de kwaku abane tubi ni e kasi yentumi mobo aye di adinti na ma yentumi mobo okay se yentumi mobo mba ade e be ti be gina so mra be na ma kwan wo Ghana ha se mpesua we die
seven previous ballot papers in the call on ye boy in a rabbin and a shed sa okay and rabbin or my Ghana said it didn't say 34.7 previous actually million population ye better a every year near say in Pessoa we so dear I dear the boy in ye ni abubo bomb Pessoa I walk on my Ghana money now come Pessoa baby say what dear ye boy ye I don't know what's about okay a dear air cost were mass abia yon kuano yen to me anything I'm a waban Kwakuya Ghana Hanamu I am a fan you may be 7 previous and 3 so kakra okay one of my baby sunlight baby dinner baby to maybe I make me see we as in Ghana 7 previous and the case so Nanso said in Passia do we as the power back on so far for sunlight for to a bar 7 previous and not your to a banana or no pension I bet you tea now who are to a ban who 60-70 years and maybe I shall woman near sad the war was any idea who said Wakokrabe 80 years so one who could promote said become sent convenience 60 years or Ghana and case in co pension Nkonto abanan so mra bie nu asa e wo man mu okay unya 80 years kra ko promote bie na so ye adwuma what ya se na sa akokora no no kuani na otimu dam no emra problem na meto aba emma wo a wote wonom unya 60 years a wono de yentua de ka wono aban bi yentua de ka wo wono ne de ense da ne da nyina wo pe utumi a won sore no won se ne bre no wo meto ne bi nya tumi wo man nim na se sa wo man ne japade kwaku kata se she dwumi koye na dons wo man nim okay eh di ade yet Ghana hanom ye di ballot papers e ko ye boko yedru wa ya to bi esi de ne ko ba ne sa wan mo ne print ye edru honom wa ya to bi e wo man Ghana ye wo Ghana ba bi a ye to aba enipa mienu atimi ewu ade ye be fa ballot papers wan ne soma wo mo okay ye wan ne soma wo mo de bi amaka se Ghana sa ayi na edi swan bible na edi swan no ye mo mo shina ni ye mo kosua okay si e beto aba won pesua yisu hanu mo a wo ya wo be wiem krom won so na munyina makogine makokantam kwaku pepepe we be sin kan wiemu bi anim okay si e be ko se ha de ye wiem ha de pepes ni bi ati sei ene ya to bi senti ye mo bo ye nsa anya rerun enka masa da okay munyina makogine nsuo ni mesese enka president di o man Ghana mu no enka wudi ba ko bi an de eche ofuna daka ba ko anko bi eni wo be presa adibire no nanso na nsa adododie wo mi yese es gracias wo bi papa ba be di de brede kura wo ko me de ye de sa ye dey e play ne so eno nti wo bi ye ya ye wura so na kan ye wo se di ade na da parliament wo bi ya pese wo ye dey ko ye ko pa ye wo ho okay die nti ye bobo ye nyina ko piepie se wo parliament na ye no kura de ye kwa ye be dey ye be ye nti kwaku e ye di ade e di ne ko so me mesim bisa no ai ko so wo sa mpeso wa so wono a ye se bia ye we die ye bobo aba na nye yi di ne ko so die ko so no mo na me kan kire yen si ye sere wo mo aba na ye wie ne dia ballot papers sei ye to sei no ana ballot papers ye de ba ho nyina ye to ma ne nyina ye dai eseye di ne ko ye be ka kire odi nti ye se to aba se abato de ye ko abato so a enfom so tumi ba de number wo nyaa ne de me nyaa no wo ha ma na anteli obu oso so a eye manual de nsato machine so a enye yi na yaye manual ne bi de ayede e de amano nti bi e be kan nyina bom no ga ndi sinye MPP nyaa no na enhia ana tie de a yintu mo bom de ne beto ebo ase na isi mpanyimfo no ankasa abehwe no ma ye san hyehye no antwa yi a ne de court e ko na court se monko na mko keka nyina bom foforo na mo hyehye ne yi na mfa metudwa ye ko ya e ba ye no MPP fo so mo twen se makeka abom mo se makeka nyina abom aka police stations miensa no mo hu ya se mo se mo anya ankan kora fe de nsa nto ne foforo kwaku nti bisa ho se sisi ade de na aba me question me bisa no e ye de na aba ye nto aba no foforo ye wo boso nyina mate wase okay ye do bi sinsa so to amfa obi bi ye ko e be kra e ne de kan bi na aba be de kan ye timi sa akokokora ne foforo nanso ye mi se ho se e ka be ye boso me na boso mi mama ye beto aba no enhyehyɛ ya na electoral commission ye gu akwa mu no ye hu ana anade ne nkɔ so se electoral commission so na nya da adwuma yi a ye kan kire no de bia na me ka se speaker of parliament wo to mo ba o man Ghana wo sa MP na waba no wono ni dibire o prokitwa bi na nti ni waba wo nanso wo de wo to ma o man mu ni nyina enti bibia nko bi yie bia wo na wo kasa ma o man no se court so e wotumi so sene
meti wase kwaku nanso sɛ bi mpredasa yɛ wɔ nneɛma bi na sɛ duru bere bi na sɛ wɔte yɛ ka no korɛ na mpanifo edi anim na kasa ɛma wɔ man na ɛbɛboa yɛn efiri sɛ wɔn hu sɛ de bia meka yɛ baayɛ na mahama yɛ appointment sɛ MPP fo ni bi ka ho meboa yafa bi afra na wɔn mu ɛde wɔn tototo enyuma no sɛ yɛ de MPP fo parliament wɔn benya baabi akɔ ɛdɛ akɔ akɔhyɛ wɔn nyinaa ntena na ɛno de afi bia party bia yi meboa bisa ho sɛ yɛ di enti tina meka sɛ yɛ to abama ne sɛ enti nya adwuma na nyɛ kyenkyena atwa sɛ de party na wɔ power nti ɛba adwuma no yɛ dɛ ɛnhyɛ ne nsa okay yɛ sɛ wowɔ hɔ fo wɔ man Ghana okay ɛnyɛ wo dibire na wɔnya sɛ man ba parliament na nyɛ tsadi na da wo so no ɔna bo na da wo so na nyɛ no ne yɛ pe o ɛnyɛ no ne hia yɛ o wowɔ hɔ fo nation ɔman mu enti wo kɔ akɔtena akɔyɛ ɔman asɛdeɛ ɛnyɛ wo botom wo yɛfunu nkɔnti na wɔyɛ dɛ wo kɔ enti sɛ yɛmpanifo na ɛbɛduru baabi na sɔmo aso wɔbɛtuma ba bɛtena simpie so asɛhyɛ ne kura na kyerɛ wɔn ma ɛyɛ bank nkete nkum afei na ɔmpɛ sɛ ɔmo mu amanyɔsɛm no mu no aka ne kura na kyerɛ wɔn a ɔmo ba bɛduru mu ɔmo bɛdwo kakra efiri sɛ wei kɔɔyɛ no wakɔyɛ gidigidi ɛne parliament obut for boot de bi a yɛte ayɛ mu yɛtu ma no wei ne wei ato ama ne wei ɛnso so yɛkɔ bosomi nsia ni ɛnhyehyɛ yɛ wɔ sɛ Ghana mabunu kura ahia yɛmfa mpigya ma yɛ yakɔ parliament 6 months ni twaku ɛnso yɛnkɔ tena wɔn kɔtam ɔman ne dadwene kura sɛ ɛne deɛ MPP NDC yɛsrɛ mo ɛsɛ yɛ man no ɔmo yɛ dɛn ɔmo su nti si ayɛ de hyehyɛ sɛ na yɛ dɛn ɛba mo mfa madwe nkyerɛ nyɛ dɛn ɛmena yɛ ɔman ne nyinaa na yɛ dɛn yɛtim nanso san sɛ party yɛde gye wɔn yɛgya padeɛ mɛsɛ politics ɛyɛ politics ɛyɛ yɛde bɛgyegye yɛ nneɛma de akɔ yɛde bɛdaadaa temamufoɔ no aberewa 18 years akɔsala di ɛyi na wo bosome wo fa ka yenye wo tax wo do wo kua wo buru na wa beto aduro be bibia na ya be sika de akotua wo bika na wo wu kɔ na wo no no be beto aba na wo nya pension ya tua ne pension de yama no saa nti wo no na ekɔ no enye wo man nti wo yɛ den ɔkɔ fu bibi nti ni wo kɔ hyɛ wo no mu a ɛkwan bia no be fa so a no wo be gyina baabi asɛbi sempuota ku be ba no ho abere ne abere bia no be fa so enye wo man nti wo yɛ den wo kɔ Kwaku, what is your take on Emrantie yetu ababia ni asesa mo ne de mo akugu onom according to how akumsin no o se obaye no because Emrantie matwem na begu onom na no intimidating nkofo dey na obeka afasa ade no ne bia na metina ba bia meka se wo ye babu no 18 years and above now my use for any political argument nyansa bi nyansa wo nye den uni okay enye se bia nkyere wadwen wa amanyosem mu nanso ma ye tena wo no betam edo koye tutu asem ewo baabi ase bi polling station bia wo nyansa nyame de ma wo na wo fom efiri se nipa na wo ba bepe akonya na wo na betam wo de 1000 Ghana 2000 Ghana wo babu na wo tifie wo wie sese wo nya adwuma ye ya betam wo na wo bososo enka wo de dia asase do ka shukura nke bi aba nanso wo hu se wo bema ni ya betam wo se kofa bi dia ballot papers ko ɛhɔ no mokɔ amonko gyina no mfa bansen ne nyama nyama gugugu mu kom abra saa abre no de kɔ hyɛ afuo mu anke bia wan nika wo nko awotumi ayɛ dan adɔ na wo de ama obi maame a wono no nya sika wone ne mma ne nabusua kwa akɔtena abrokyire ne wono na tena ha na magye sika na sesa ne dollars akɔ bia account sama wone ne yere ne mma ono ɛna abetam wo wie a sika wode ma na sɛ contract na wagye udi wie asa kwaku emmaburu ne wo so madwene ba fie politicians no ma yehwe wunya hwe fili politician bia ho de de ko police ye mo muska kwa kutie na me ka se sika no yimisa wo se ubedi apakosi ena hen sika no beti na bo de tere de a why na wo so odi politician bia tie ye ya kan 40 billion ya mano SMS je sha wo obu ama ye ko fa papers na fie ni pa no do so nko ntumi very good nti ni pa no do so hu ni se bi mpreduasa wode na adwen na ayusu ama wo mo madwene wo fom no na watentam nkrofo ma mumisa mo se nipa sa nipa na mogina on wono ne busuani sen na yeden ewom na ka se ka de papa mka busuani na wo so koye sa san se an kwaku wo sere busuani na wo se politician bi efese obi nkodi tutuase man ka wo se ye kofa ne fi se wono na de dodo de ni nyina ba yeden e busuani na so bisa ho se wo a wo de bansira gu kom ne se kan bi bia yesu si etwa wo ntwa de tua aboba be na ye gu kom akoye se nyama na nsem no wono na obefa wo se wono kwa ni busuani sen ene di mu bi enti mabunu ma o madwene emre fie politician bi ba obema wo 10 million 20 million ene Ghana ha ye ti ye ma wo 100 million kurase kodim kwasese ma bosome na enum na ho sa ye den e kire enti wo ye babunu na wo si so a pe bibi ye
will be stored as warrior and aquatina no some miss and where the cacram would be. Junior no one ever now. And my politician is still your bow, a bad man funny sick a mamma dad down found for you to trust them. A bit through and ballot paper open Jana suggests so a boat to open. Ghana Marano, who put that ballot boss, nippy pest near the who are tame, you come. Send me panel on your boat to open, near Panem for you. I am running as I want to be Jana Sabi Pano, will be bound be a young Tiano. And yet, the answer that was now fast or won't quiet Ghana buying and now, oh, my minute. Ghana so my many Ghana buying to me, and Moroso. If you say Ghana, I Timo, and Mariah Day, and year Juma, so someone to what did you have a custom Ranya Day, any woman. Now, once I will ever far was what better so. Ye bow 2 hours down one must see, I said in previous. Why, if you are well, who bear be at the chima, I would do them, what did them? Over Coromina Kajatia, but I own my own yacket to be wicked to any, oh, my own yacket to be being 30 and mean cousin no money now, and I said in previous or we to trust them. Now, a fana and neck or my prepared determining in our Sunday man. Penny be the Befano, or have a sight, mammy, Galamsey sight, and maybe where did you have a full cock, a langard near the Mabunian crew to Juma, a Juma, or Madame Tino, will be a fast and poor, and now a man wired in the Quaku. And it is a nipper Mabunu 10 million crown and yard day. I he or Quaquayad the crop. No, a baby, yet yet a chima, a bonipa to be nipper to election time, no, you know. You miss some will say. One now far no sa party na ni pa ni supporting no eni pa na no mo person ko ba pa wona nam so e ko bonu to ku no no ni busu ni no ana nti mabunu ni ma o madwene nya dai empere fie se politician bi ba be fa wo so do ko e tu asem adwene wo ho e firi se sa ni pa no adodo de ba wo a ma wo onyo busu ni e ye contract na wona na e ko wudi na ti so do ye tu asem adwuma bia na obetima pa ma wo fa se ontimi pa adwuma bia nya dai e ma wo afa fo matutu asem na do ko dai ekwaye no ade na nko fa wo kwa ho na wabeti abobobo no one for one kwose da bi ye we amazing site Ghana amazing site we do kwa ko tumu do beti ma kin blog na eden ama o mo pa ya adwuma no ya fa amazing site wo no mo a se bi previous ya pa se ko ye tutrase bi sa ho se ye di entia ni wono ne de na busuani afiri mu akwa akwose obekọ no e contractor obi a wasu an base wo nkupia bo ho no e contractor engineer na doctor da ni Jesus wan hospital ba bia wo ni wono ne hye wono na wa ebe fa wo nche do ko ye tutu asema binsam na wo tehwi che ma fe na wo sere e kwan ya me fa so aye den adidie nti mabunu e ma wo madwen enye adwuma okay mabunu e ma wo madwen enye adwuma posi any officials a ya na wo mo ehwe abato so bamboni nipa besum ho nya ade ni etwi ye ni wo mo hwe abato nso so na ya show bisu afunum ono so paper no so te ba ko no atinsia o de ma ba ko se won fanko e fa ba bi no ha wakum si pese wo kire se asen post for any officials no o mani di NDC na chi wo mo claim se na no aba ye to ye no na wo se MPP na enya na wo mo ankan a aye bibie wo ho say no NDC for them strong hold because o mo na te so ye say no wo mo ebu man no they say the TBS ka sem ni bibie mu no womo ena ebedi enkunim fi se womo na isi womo te so a womo wo sika wo bibia ne ade ade uzu sense san ye ba ebetumi affect abatoi kwaku entumi me de bia am se kan twa ha na asaba bebe asaba betwa e fa ba bi ne se bi mpedi asaba wo se ya na oman no de bia me ka se to da bia ne ye de mara no akwa akwa hye sika se epija mara na ne ye di sika ye de esi mara no so Ghana sa de ne wa ewo ha itimi tam sika ne de esi mara no se ne mara ne hye sika na ase ne sika ne sensen wo man nim ewo ho if you say Ghana ewo kaduma min kabia mamu ana me boa enti se wo ye se bi mpedi asa wa ban e na ewo so se ne wa ban na ewo so no emra ne se ballot papers ye 1000 ye de ba Ablekuma no of ne ye de ba beto aba ye make sure so obi aba ye te ba ko na ye de ema no enti na me ka se Ghana si betumi aka na kure pa de a police ni ba be swan okay nurse ni be swan me ye adwuma yi me kwa adwuma one time immigration ni ba be swan o mu yo mu nyina ya ma che o makọ nsuo mu yero makọ chire nsuo se o mu fa mu din di ye no mu ni o o ma anya mu kunkum o mu ntonken kwa ku mi ni se bi bredua san obi best na wo se ye mfa sempo ta ku me wura no police ni fa sempo ta ku me den e me wura no na se bi ye te ya no se na se fo bu ko strike e ya na ngi ni bi ko strike ebi wo market ya ma ebi wo so akam ebi wo so a se bi esha o mo pentu na je shey bi so o mo ni aban ye no mo sankan mo ni suma wa me fa obi di share de ne kwa ye adwuma
untua ne ka wonye den krono sembe den ebe wura team Ghana yen hye ne so so wo the moment aba be fa obi sa wo de ne kwa akoye adwuma wo de wo akora bi kura wo de wo ne tifie daade de nyina wo ta ye den esoma ne paa no so wo mu se wo ta asoma na do de bi wo na nkora bi wo nche wo na edi akora no unye nanim adom biem ensoma ne biem ene nkora ye fi dada setena mu kora de ye mfato ho a ene ye mafura no saa ne ma ne wura wo mo efi se dada wo frɛ no wasoma no wo frɛ no wasoma no wo nya hwe e kakra ba frɛ no wote wo paa wate wo mfiu eye saa ne wura mu no se ye tua police ni kayi de wo ba betena wo no se be mpre dia sa minim se ne omo ye to aba nkofo election officials e bi da susu so omo se kama meboa e bi dia ka bo mo twa gyaduo su but they say they wo mo tua je se wa wo dia problem aba ho ana wo awu exactly afre na aba meboa na si de na be fa obi na ye adwuma ya to aba abobwa mo aba ye president na ye ntua election official kwaku what bi da enti saa nipa no wonya kokotena yentia no moto aba kwada so yesiki kinsiri nya kwada so MP akobobo ade a election official bi nsem en wo so oba chop money no dia dey body ama wo mo who knows say na chop money ana say be show mo mfuru ma wana na nim wana be ka na asem what you say enti say election official kwada de okoje party bi aduan de dey what you say party isi hwemo very good what you say Ghana who is never provide you aduane esi de obi ba be boy envelope ye de sha mo say aya mo fanto aduane ene won kwa asante we de peso bi ye to aba no ko mo chop money da bia ye ya kwa wa won peso so na kwa ye sa de de wa ma nwa ye de sa de bia meka NDC ba no ba ma aduane ni bi MPP ba no ba ma aduane ni bi e ba sa emwa isi no afactor aduane o de man nkofo within a day awo mo ye de o mu didi ede no se o betena wa amna mo sesi ede ede na be o ma no pa wi anwumere mo orientation na ye ka kire mo e mo aduane sei wo so be ye wo so be ye na se sa nipa na wi na se ni sika ai wo se ye de ma no ama en wo se nya akwanya ana ba bia se de ye Rerun ya wa kwa what na ho no want na ho no mo no ho asasa bi mu e wo no what na wo ne ye brand 50 million so won te ballot papers du e ma nipa kura wa ha obeti be ya duoko no e na ma nipa ba akode akọ e be du nso asa isi we sa print ya ba see a kind ye dia da ye dia ba nti ya na nti na meka say isi sunya na adwuma yi see de enipa do sen e na wo se beto aba e wa Ablekuma North okay papers sen na wo se ba ho no ada na papers na san e je nipa ye da e wo Ghana timi ya sa ye te boro so ba ko to nsia Ghana no me ka tire wo say ba ko to nsia Ghana ya print ballot papers ya kan nipa be ye aduonum say na de nipa aduonum yi wo mo na beto aba e wa Ablekuma North ye ba ye nipa aduonu no se be mpre dia sa aka num wo atire papers num aka na ye dai ewe papers num aka na ewe na ye na ko fa run off nyina ba no afi na wo de ekoso enti se ye fa election officials ni betu omoka na wo police ni a wo gina so be de kura ma Ghana wo se service integrity so wo be so mo man ni ye sa de wo ka no na wo betena ni ye te se ballot papers nkono ama kwabna ni so mfa ni kokromoti ba ko penko tintim nkono so ni ba ko kokromoti ba ko papers nkono na wo hwa no na sa wuntimi nka na kora nkyere wo man Ghana eduru bere a wose no mu konsuo ni mo mafana no mu san no mo ka na kora kyere wo man no kemma min ka bi amamu ye wo mi kwaku akoye kabi na min kabi NDC MPP 36 good years e wo man Ghana de bia ye to aba ye nya kyere asem enti da be na sa democracy na ye de ye adwuma wo man ni mo no emra ne be ye adwuma ma mabu na e ba so kro no ne sa ne ma we bi enwura wo mo da ben ene ye be sa amra no because ye sua wo mo di anim no ye se be ye se di odi ati wo sua di odi kan na de mo na mo ye na ye be ye bi ye to wo man ni anim election no ye to anim hwe na mo kwa na mo kotamba ye me na 72 years ti be chewa bontin so aba wo so onim ade kuro ono da se ne ba be fa na kwata no akoye card ni yes wo nkoto aba no wada ni nsabo wonim hwe aba kwa ye kire nso kwa kotoma wa ya na tu kotoma wa ya na tu menim bebebe a we ano kwaku me kwa me kotoma wa yo so ne me ya adwene me sia kotoma de we dai mpɛ no na yetimi so abere wansa de ne ba begina ho ka kyerɛ sɛ ma me bla toma wan ye na ko gina ho ne abere wa wo ne mu hwe na me ka sɛ eduru ba bi election e was ye ma la pension bam du ontumi ntubi uduru mfie bi a onto aba sabi asa ma ye nkwala no ye ma onto aba sɛ wo si akɔ bi atena hwite mu ya abere wa posoposo na de ne ba kro no ne de ne be bo kwaku center ba akɔ na me wo ho ma me ba akɔ beto aba once wonyini a na
Oh, lines when you know, I put this machine is because you so it's yeah, it's yeah verification no. Ordinance status or ye be a ye near the cook sanitizer paper ye say afraid the man one component chese yes can the new chop to dinner and ye your friend my mina so soon or see ye me a tears you just say bibia ye now was a feeling manual a tro say or better be name no machine went to me am picking no and no chi yes say or no sakoto banos or to him just will be the piano at the no. Johnny Bunny, you know, what be do on no to the post ni wo ho no ma police ni se me de ko ho no no na waka chem se wo pasu mesi na ma bo ande inside the team so ne balance de buy se chin no no na de ne ko on prema di entia political investment ewura ne ba no ya invest wa adwini ni mu amana kan nipa dua to the sense wo man na na nkonko to ma party ko broda de wono no to ma no no na be wa de ko to saa na be ye saa na be ye se police ni nso so ejina ho no na de ne be kwa na MPP ya hye na funu mu a abrewa fanse tim wan yenko ono woni mu hwe oda so kwa ya so nka na dai abobubu ni de tim wo pie kwa na busan sa abrewa to ma hwan ya wo ohunu eso police ni na ko to aba na ba nti wo betu akobisa police ni say na ba to ma abrewa yitu ma hwan ntimi nya ne saa nti wo man ga na de yenhwe na eduru ba bi asa papa ma me foni nyina efisi ya so wo ya aban adwuma nya mfirishi ya dusin a wo ko pension ye se tua wo kadea ya na nanu mo ye ha wo mo se wo madaje e ma wia so na abrewa be gyina na ne sa de na kinu akon de mo ba beto aba no ye ntwa so ne nte kro no so kakra na omo a election officials police fu ejina gyina wo nya ye nhwe ne nya asede ese ko so mo so mo ye timamufu so kyerọ ma dwe ye timamufu de a okuni mi se wo man Ghana ha sei mi nsusuyem ama bebebe ye abrewa bi a wanya mfinhia aduosia ekobi e woso wo man Ghana batan Ghana no efa no ehwe no okay e woso Ghana fa no hwe no okay so mo ye timamufu de a wo brewa bi a wanya akokura wanya 60 70 years and above e woso Ghana fa no no hwe no every say ne enipa do sen ene ko school ye ma me no mu si so omo 40s won omo 40 50s kwaku wo mo na eba ya abato ne be ebeto omo okwan mu no omo 50 60 70 going no omo abato ne sa hwan no ene kura asa ye ayi digital ne de keka omo ni mu hwie o okay nti wono oba begina ho a ye yakatu ne tiri mu oba edai esi den no bitimi kasa ye de ye fie de ye NDC fo ye de ntia okay eye tete ma na ba ye na ye democracy kadma min kadwo ye MPP ADC a we kwa ha no abrewa bi a wonya 60 years okọ NDC no wo 18 years o okay enya afi na wo ne 3 years betwe na ye den akọ ye abusua wo ye den wotim party mienu no se sia no ma chem obi a akọ ye se abusua obi a no de owom oni MPP wo NDC sir enti obi wo ye den ni fie ne manyina na yire kula kotoma MPP omu jan obi a we minimum obi a yakoto aba yakoto ama MPP ne yire akoto ama MPP wo jan because of say wo ye NDC ni wo jan ne yire okay wan koto aba pa okay obi su saa ne wakoto ama NDC a ne yire so ni twa so gidi ya na wale na ni je ne dai eni mu biu enti this is the time e was a yenso so 7 previous wo mo hye mra wo mo etu mra si mra e wo na hye be jafie ho no wo mo hye no mo fan hye papa mu akwam se de be ya ye na nanu mo di mfie bi ko ibe yi wo mafirim wono so e ba na be kire wo mo kwan pa e be to aba se bi na si de na wo isi wo hye wo na wo se wo be ma to aba wo ma me ni se si paper so what you see na se bi US pro no ko saline what is yes ya ba ba ko kura ya kan da what be that ade na ye de mfinhia dua sense ni de bia ye to aba e bi yira e bi kam de ade yo kwaku mesan ma ba wo so esan se so mi di kan no obi akosa la ya bere na anu akoto bi mo ahweso yi na Ghana sa aboka amya sa ye foforo abetua nkofo ka foforo a nipa enya do anto aba ne me no ka sai asa 65 yi ye declare bibiri sentence bibiri so omo anto aba no Pentecost North odoko 2 NPP nya 15 NDC nya 18 ahono centers ni mienu first center no second center NPP nya 21 NDC nya 38 MTTD polling station ahono ba akope NPP nya 27 NDC nya 20 ba akoseye
Esiedu Jedu polling station NPP nya 112 NDC nya 120. Atiko polling station NPP nya 77 NDC nya 129. God First polling station Dakoman NPP nya 108 NDC nya 100. Bethel Methodist Church NPP nya 89 NDC nya 82. Nipa 429 about one. 174 voters and I was in Komkotuabano. 3 say and 82 to my NDC and 89 to my NPP. I see a polling station NPP 112 NDC 120. And see as at CC Akran, I can you be just say one more shut down to Abano. Ebeka krasa na general election no kwa beye eno kwa commence re ebeka ka general election sa na beye ye be pa babu so kwa kofra be obi di watam kwa kofra babu ni so de ko bi di watam sa wo se e dia de nkwa na election ma ye be to abado mutimi de VIP ba be sisi wo ade na akra to kuma so fa VIP me yenko no kwa ade ne yenko no kwa akra to kuma ade na mo fa VIP me sisi wo de yenko no kwa okay ba be to aba from here to boko we kwa tintin that's where the VIP be sisi kejetia ko to aba kaye ni aba be dipa wo pekes ka kola ko nya bi enso bi ho no ma wo nya ka no sade akonukuro ba ye be to aba de obeko free sanse ho no ye de bas ba be sisi wo na ntwie kura no de ko be nya be fit na to Ayasebo nti be kakra ye be pa aba mi enwa ye gufie na general election me wafuo mabu no no obi aye da gufie obetwe esimesi wo so wo nko ne de papa akusi yo man no so na de wo de ye no kwaku ma me hwe na me nkwa homa no so nhwe se menya me nua bo hene wa na me na twetwe nkomo kakra owo grounds honom na ya hwe se de eho esi ehuru so ai nti ye hwe se yensa betumi aka no a megusu a ye pusu ahoma no esan se de bi wo honom nti ye hwe se obetumi agina yi a ahene wa ahoma no so yo sabre wo dem e wo Masa TV so sai na niam esi ko ho send your pain forces and they about one ebe so na bibia akoso enti sesi ano abatu na wabra ebo no num no enam pain for di ni na ede ba ebieye na sesi amene okasese de empeso so ensia ena mensa aka wo mo results Urban wa Presbyterian or Dopa NPP in 31, NDC 37, Urban wa MTTD or Doko NPP 20, NDC 27, Pentecost or Doko NPP 21, NDC 38, St. Peter's Methodist or Doko 1, NPP 77, NDC 130, 130. So far, 6 and I answer aka. Then pay for my say, be collection no ewo, rich, and the ni echimwa, ye de air cover, send a beya, ye binya figure na fenia or dim kudimun. Yama amansanina ate. Eti omo anka ni na mum ambo center bia omo kwa rich. Me pacho ani sano moyeno. Na just centers 19 no omo maka no mu guso a omo kan so mo kan enti ye de ni echire mu o se ne be ye nsa be kan ya bobo ni nyina nso e de ama mo yo ene omo ama ye assurance se ene ya ye nsa betumi aka resource ne de ye guso a atwen mu a ye twen de besi bia so be se guso ahoma no na ye no ato so ne fa cho mate mo ene wa mane bo ye nua ba ohene wa akwaku ena ye kote nka no sa ena etie it was 6 polling stations and ometumi abobo e de aba isi se mo bia nkeka bomu no o ka de boma na ado de aba rate obi anfa de emra rate omba omo abeka bomu ho na omo de atu etwa na say na ho amane bo no esi etie no bo no de akontempa 5 no pon ye ye hwe se bi predu asa wantwi mentemu ase esi ho nyina no na kwakwa asem ba ko na mpese me ka kire Ghana se bi politicians no
ye would do baby a said mama penny you're not ye penno and none who the woman I yes yet okay ye be the same crowd are they seven previous SHS for crowd to SRC election aqua we were ne si then ye to a baby a quabrani to Mrs. Sam Mamma do a moko or mongo ye don't go copedian ye to a banner as man I make an ebini where we are school what in a fear pejada diam and the one hono when you man hey rade when you man find a bonnet yet into your fan say one conon to trust them near Triana can walk away. Well, you and why the bay won't say we are say I buy the botechino, yet the bebo band be. I did be a woo ye be a Miss Woo Chas Sabia to one here ye back a crack. We know be man in cabinet then, and mount. I wore my way. How a comes yet Yanum our election time what you two. Yes, a self defense. Mebois. And now I am you two. Yet the son Abu and so. And ye when you chat, sir, as so we have to one of near Mabun and no my baby. Yet the other the motor of Kumnipo. Jaffu with the dipping work. Man fancy Anna, because I met to us, I make a savage said because I do not have from Swapper day. Aquabum. Yet the Omagana, dear, young shit, how a kumsin, Koku, and yes, some are making Musimu to be to form. What my dream of the what kind of dear? What Baba's up you too? My one is shoot to you. Be a from now, what the apple tree to an uncle from the other day? What the 20 candy upon any part of my self defense, so you better have a fair gun, Amara. Near the lawyer, my lawyer, I put it to you. Yet another one named Adam and she. First applicant, near the come, near the come, boom. Near the Abibu combination, near some night, Aqua de Buada. She Buada, Afian come was in beam. I have foolish case. Wait, with the young way. Sam Marano or mine, say, yeah, Juma. Sam Branty and I yet see one so many police for no. And was so much smart buying. Some of us me police agent young for ambulance a wem. No someone I wonder to make us see any war. Na so we are police for so the yasha or moon or more yes, I so never know my day Eddie. Okay. And Nippon so or more tally say a tail of crocodile or come sat talent no. One so cry and finding come movie. Near me son to me our one lances award the pump police at Talima will be a day. I say. Never running near Juma. Nipper do. Aden omo peke forms ni amfa wo na nipa na akwa no no afa omo pofiri mu Ghana doku ha dwene o do nti omo bobo am ya bopan na ye won say enipa bia won ewiase sas mu de bia meka won so omo nya police for so mo so na ye gaga wo wo mo ne ma omo so first time wa sha tala ne bone dam be bia won kokora obekọ wo betra commandem afi won say commander tia no asema wo say wo kakura hunhunu ka wo se yachimu nyina ni yedemo yeden ko gina emerana no okay enti kwaku seven previous ye didi wie nye nkasa nyeden ewie emabunu hwe wo mu yie okay na ye nipa no so so wo mu so seven previous mo se mo pempenedie e de aso wo man Ghana na afei ebunu ni be ka se mme eni sika ye di wurawura nkrofo mu ye tutura asem yi ye ma so biemra wo man ka ma minka bia mo se de be ye nchiri ma ye ba no yen susu ye de ba be ye adwuma na nkwa ye ntokwa na ka ma minka bia se be de bia de bre bia no ye ba be yi pani wo mu a ntokwa na ye di yi die e be kakra na age egu na de na e wo kane no asa ba be so ye adwuma centralfo enyenom centralfo bi ye bedu abato se ya wo mo kwa ma eboa ma ye ho de ekoso no a na ye biri wo mo ene GH1 wo mo reporter ba ko epidam brother Yakuma manama na ntase achi kwaku Ghana Minister of Affairs Mass and Communication na on pe bibi no onye dey onye enye fe wiase de bia meka me bi to me abra na ye egahehye ne koso kejetia no so ja ni na mse hwe papa wo baba ji me camera na wotu ekura wo no se bi mpredua sa matumi aba besom moma ye mu ye ho obuo wo mu ebe ye fe wo bi free Nigeria ba na bibi sen ne kom tia tag bi da ne kom no oba no be kabrofo yi de ane ama ne kwan ye hu bi da ya ye timamufo nsem kirofo ne ye mu wo mo okay ena nsem kirofo ne bi so diepo ba kuma na sika twa bankum twa ne fa ho ko ebi diepo da bia ye wura gwa no na report ye nya no de wo kabrofo kra de ye se ko kra de chese o chima kra ye wura no wura excuse me so how do you see
Baby, or the excuse me, baby, you will house, excuse me, how did I want to walk, excuse me, now how do so what you rat near Bray and someone who was a bar bonting on national television, so cry now, now, some trouble for your school, your cushion, okay. National television is no big jina so, and one whole can somewhere enemy, you measure him crying about who claim where they a woman or back handing me muddy so minimum. Omunshe no munyo masede se mpanifo na mtofo he omusia omo se views no mo pede ya yebetena ho no ne da ne da nyina ye nya asresem no mo hwe se o man ne yeso mu a yenso mu man no ne peso ensem ni kwase kwa abonti ni kwase ekọ ebi ne die ye to aba ne se kwa abonti ti asemai do kwa ya ye to aba no ba bia se bimpredi asa inside one police for no one mpanifo no hye no onya kora ho no de camera ne kwa akosi o yesi ba bia ye to aba no Ghana mrem no emrama kwan se baby a yeto baby a camera timi yeden ekọ honum se wo accreditation ko a wutumi yeden ekọ nanso me ka se wo accreditation wa anyi bi wo be gina ho ade ho twetwi mpofo a na ye gya mo sanse mu nyina mo ye adwuma bo man Ghana wono so kwa no ma na no nna yeden hye ye ne mra bi na ye niema wo man ni mu is it because say ya na person mo de no krebi babontin na person mo kan mo hye na me ka se ye center de na tipa no na me ka se minister seven previous osuafo a wo hwe sebi nkomotwetwe ne sebi said radio ne TV ne yi won kasa ewe ye bre wo se wo kasa because this year azam trofo ya bo mo no kwakwa mo doso this year ya bo nsem trofo papa ye misa wo se de no mo ye ya bo wo mo why ne yatumi afre na toto na no se de na wo ye ye de ya bo emfa obi an wo ye mu wo mo ba police ni dia wona mo a yes sir soldier ni dia yes sir nurse ni ono kra de kon on na hwe wo mfuo ayi honom prison officer ono de hey ono do obi ko jail ye bu no na tale ne hye ni nti se mo de sa tale na mo pese mo ye ne yeso ye nya ntale a mo de mo nyanya de emre ye be hye se de be ya yenso so obi hu ye be hu sensem trofo na ye de ekoi na ye buro ne so aye de ate kwaku ya bu ye oni e meka ya bu ya da ya won se bi wan panifo ni bi kura ya bu omo nya nsem nyina na ye ka anya nsem nyina na ye dai ye ka nti ye besere se omo hwe na omo mfa mra no ntu ba bi ye dai eda se de be ya nsem trofo wo man mu so omo so bo man no ehu dawuro no se me graduasa ye fa ne kwan so no omo hu ebetimi aye dai ato omo na omo tima ye adwuma no wa akoma pam na ye sa de a ye bu ye be ka credit ska be ma ya sama enim ne ye dai ne ye ka anu ne ko wie sa ne ma ne nyina ye keka nsem be ya na enim no nti empadefo hwe no mfa nhye ngu akwam na yi entoyi kwaku didwa mi didwa de na ya kosti kuto kwaku wo se watare ne ba bia wo bia wo de ba obeden obepam ede amaum afi top solar electricals enkani yetitibu yeso sa sukotwe wo be pie mu wo fo ase kokobia anwa nkwanta ne mpatamu de a light ho adwuma bia wo eden wo ye bi wo yi kairi enu na si manim no abofra wo ni se bimpreduasa emfie edum enwotwe berema nka ho oba wo ma abofra no fo onum bia enye yie na wo a wo nso so wafa afuro onum bia enye yie wafa afuro kura one day kura na emfa bi nyedai enka wo ano enti kwaku na ene de akwakosie ni sister Sandra nso so ewo eye asafo YF oton car part ho niema to car part na Joyce Enterprise so enso etonton niema kese ni nyina nso so ewo asafo sister Sandra enso to ma ho niema na akade bia ewo kote covet wo mo enso eka ho bi nene ye betena ha no kwaku ma memfa ayinkai bo ahodo minu ensori eso na unimse betena nom de a uwo aye ade eda nyina yokomu de ye de ka uwo kurade a na nkwantum nye oton ade a firibi unisika firibi wo sika no to bi na da sebo a wode wo beko enti mi frase na me de yinkai boy afri ase na amankwa akodom ababio eye semfi edumasa ehene na ade ase dwenafisem entwiwa eye semfi edumasa hema abusua panyini kwame nyame ewo semfi abusua panyini kwame Joe abusua panyini owusu ata oba panyini abena donko omenyina ewo foase kokoben ena wo kire se won de hie wonu aberma womba wade nyina Ura John osei enchi na wo kire se atututuo eka sinsinmu no akorabo aka benchwebo ne senti
nan ma yipa so for Fred nkrahina gusu nkra wo mo aye ne se Nyankopon twedi ampon tibiriki se ya domo a bosumi mo de to so aduonu nsia 26 July 2025 ya no akasa ne fie ya ewo atonsu dompo ase Kumasi Asante Mantemu anopa no 9 obebie papa ni achi ama adofo na jamfo abejam no St Joseph Catholic Church ye wa atonsu dompo ase wo mo na bebie so anopa no 9 no na ebo no wotwe a obeji mu ede ama St Joseph Catholic Church asafo no na wo ma ye wo fosom ede ama papa owi a ode ne beba ofo ase okobien musieye anopa be duba kompa mu no na obepe no korabre ofi wono mo a don kobre mu oba betena se na wono na kisikasa e di kan e wo Christ Love School Park ya e wa tonsu dompo ase Kumasi owi a na de chen so bekwa kohim e wo St Joseph Catholic Church asafomu e wa tonsu dompo ase ye wo Kumasi anopa no wotwe na osom no ahyase na wo mu wi a o mesa betena se awia don kobre mu kopem anwumre no nsia na wono na kisikasa ya etwato obakunani eye Mrs Grace Entry Mrs Grace Entry ene obakunani asebri ni nsunumu atie na nisuo ebunuko mu emma bi eye Derek Entry Anthony Entry omienu nyina ewo Italy abrochimemu Mrs Emilia Entry o UK Mrs Diana Entry o Germany Mrs Patricia Kwaboa ewo Holland Mr Job Apia ewo Kumasi Mr Kwaku Osei ewo Kumasi Nana Ankra Chumesi ewo Sunyane Mr John Entry ewo Kumasi Mr Benjamin Ata Okai ewo Kumasi Madam Ekuya Konedu ewo Foase Kokoben Madam Benis Okai Konedu ewo Kumasi Mr Derek Osei Tutu ewo Joso Mr Stephen Frimpong ewo Sunyane ena Mami Rose Ankra Soso ewo Tepa da sei ena ebusunya emma nananom enya agina ahyehye yewra John Osei Entry na yie no esi afa onye finhia no edioson ebaako na de ade ato na nemi onunku na yie enti osadofo na jamfo se bedu hono mo meko moy ono obeko nti enema obi ayie ebaye momfa ntomo mo yam na se de tibia abasa sansoso na nana asamwa kwadwo yotoso mienu yadum marehene ono ankasa na yedro pen mu dikuro nana makwa akodom ababio senfie dumasa hene nene maame nana adiase junafisem entwiwa obrempon asirifi jema bediako ene nanom nkaye busua ene mma etu nkrase ba mo wuo ede ne nsanwumino abeto wo mo papa wo mo wofa wo mo nua wo mo dofo wo mo ade nyina opanyini Emmanuel Kwadwo Kofo eso na wo kyerese nhyehyeye abusua ye ne se Yakopon twedi ampon ya domo a memene da July abusum de to so edu enkono memene da wo kyerese ono ankasa ne fie ye wo New Swami extension anopa no 9 obebie na ni achi ama Pentecost asafo na bebompaye na abusua na dofo ejam no na wo mbekwa akopɛ no korabre ewo duro pan mu emusieye anopa nundu owie obeba betena se anom na chisika san ye dikan ewia donko ewo New Swami extension na akopie mu no nsia bremu kwasi ada so no bɛkɔ Church of Pentecost asafo ye wo New Swami eno eye kwasi ada 20th July na wakohima da nyame ase sanse ono ana de ma ono asoso na eje abusua wi akwasi ada na wi a no besa betena se ewia donko akwasi no nsia so na wanom papa echi sikasa ya etwato na osre adofo na jamfo se womre na womra na omusubi emfa emma womo na sei na womo asi ahyehye eyi no ede afa kranya nusunu mu atie eye madam ya konedu ono na sebiri na no eda benabomu a wose adofo na jamfo so omomre na ne dabirichi sebiri de wakra
ya wɔkoro ɛma bi ɛyɛ owura Eric Kofoɔ aka Trust the Boy wɔ Kumase, Franklin Kofoɔ ɛwɔ Sonyan ɔyɛ posini, Isaac Boateng nso so wɔ UK ɔno nso so ɛyɛ posini ɛwɔ hɔnom, Yera Steven Kofoɔ wɔ Kumase, ɛna afei maame ama nso so ɛwɔ Kumase. Sei ɛna abusua ne nanom atena nkonnwa asi ahyehyɛ yɛ papa Emmanuel Kwadwo Kofoɔ awiwio no ɛde afa sɛ kwabrane adane ato hɔ no nti mommerɛ na korɔbea asante kɔtɔkɔ ɔsɛ to abɛsonwe no nuankɔ momra na momɛboa wɔ mo na wɔn nkora ɔmode hye akyi krakrakrakrakra kwaku na yi nka bɔ kakra wɔ hɔ no mo a mede ɛbaeɛ no Ablekuma ho nsɛnsɛm ɛna wohu yɛ yi yɛka sɛ yɛtena sea ma wɔn abobɔ no nyinaa ansa na akɔ akɔpie mu obi a wɔn kɔka no nyinaa bom no a ɛne yɛbɛhwɛ so fraw yɛbɛsɔre so yɛbɛsi bi aso so dakyena anaa brɛpɛ mu no yɛde bɛbrɛ mu Adumasa TV ɛni follow yɛn ɔyɛ platforms ahodoɔ no nyinaa Adumasa TV Facebook nko a ɛna yɛ Adumasa online oyiri ka yɛde bi test yɛ no apɛ bi anom ɛde ama yɛn akɔsi kutu ahyɛmatade top to electric cars nso ɛna hwɛ yɛn kani ho nsɛm ɛde ɛma yɛn medin deɛ ɛte sɛ hene kwaku bɛdi akɔ na kaa me ho ɛwɔ studio hanom ɛna abrante pagyina fidi n'akyi ɛkyinkyin n'afuruma ɛde ɛma yɛn efiri ɔfo ase kɔkɔbɛn ɛwɔ asante mantam yɛma momo ɛne hwɛ a ɛnya